Ka Khasi Students Union hendak sengi kalau lej bani kendu ya Chief Secretary ka Sarkar Jelau ba DP Walang bat ITU ya Khatsantali ki mat jingdawa ki ba keseng kala pha sha ki Deputy Commissioner ba pher jong ki district ha ki ni ki khindiak sengi ki bala dem ha bai dei bat ki jingdawa ban pentmai no ya ka rukom thungkam thungjam hapo MPSC bat DSC ni ke jingwan ya kendu nak yang ya seng yo si asum tak asmi na ngasupun kemau kolong ba hadin ba terang bagi angnu cukren spang ke jing long berhenti ke jengkut ke jing rong transparan telah menong kom jam la kolong hagunun department kam tam po ngikran spang ke jing unu pertama kontri kam ke isi dihendrai ke jing ya inti juga sen kam semlakut pengikran jatang ke isi ada itu buat kismi baladap yang ini nak yang ke sel jeng keseng, bagaimana motor sel jeng keseng, hak distrik repair ini lah instruk berpihak punya kendu isi, pihapan pak kecil tok sungai jemput kenang bar, ini kuat bar kita kecil tungkam tungjam bro, kamdai berongi keren jengkut jeng subah tanpa po MPC dari bat DC dah, dia kecuman kendu jungi minta kesengi jauh siasu kadai halor kani keju ikang, kabangi keren Jepang ga Komunu pertama buat reform tentang tunjang apa di district selection committee repair ada yang sultanat kalau ba nak liang proses lo batai ba nak liang kesarkar maslo ba kalau cukup jumut nama tam pertama kontrikam bat ijon hadu Khatsantali di point try pila yo ki singi bla share lo ba di rasa group ski la try buat di tu di point aku pan liang proses lo kubur di long bodangkam bat idan tangkat tu kali kiba idang hapan teknia pembentu benong pendu no pastoran tu di CND komito gino hapan eksamen nomor pungguai istiad di pendu no bat kulit pej bahar bat spon ko tuling kalau adon ya kata andai nak liang CS paswa bat inti bar dak hapan teknia nang bat swab semen no rada pendu hari kibai ki point ki bangile keren nak kedau syaga kedau DC bat ai ki mat kiba ni suggest so district repair na kalian si aso la pet bagi long kam de bangiban kalong ba la kalong di vice chairman ne taki non official di badai ko di estiru mi kwa bagi gumdai kibadon jinga dai ba nunu politician ba nunu ko party andai ko bakaran si aso long ba teng kena kalian ke personal department of personal kana melaban identify ba uni di buri dunu don jinga dai ba hari kaya kita tu bersama dengan jungi kelong, kalau ka recruitment proses ni, kami dari bandam dan melakukan interview. Kibadan hop, kandidat belum deserving banjo kakak, di kita banjo. Di kuat bahkan ni jeng ya perlu jeng kandian kiriman kut, kiriman island, ikut berdua hop banjo, menjadi hot ngimyo kita kis sebut menong bangkiam makmak ini diberi bakat tetap serta dari, wei berkedon kakana. Kadon bagi jeng ong, wei kadon terem kadon bagi ong boong islah pihak iki wei kebe. Tikani ke pelong ini bangi kuat ba kampung jam lah kelong HDC lewat ke pelong kendok negara MPC ke ngkut ng subhano. Tapi baru wei ba ki di DSC level kelong ba pidai ban apply kuno ke pos nai. Kapan nang berkelan la kelong tin kasih negara. Jangan lupa lagi melak nang berkena kita mut kimdi kini kasih kimdi nu baru lok kisutu tak kadau long ikwa bahwa kesukar kana melak ban ai kam di baru kan andai kanu nu kacing tukam tungjang ban pendok nu ke interview kanu nu ke belum kut sebab nang penhun pat di kesamla ba apply kam mateng-teng ke penkre ke lapas bulu repair andai lapor la apply kam ora judu ni kerman menong ba ngam ti kena banyu ne kam bangam don itu undon bai panya keren nga handai mi kwa baya kata kom kajing artatin lai kerban wengno ajumut kat sama kenapa kendon ke jingipun competition kendon ban tiba tibet hop di banyu ya kam dai omba dono khnyet ne ban yarap mun mun pensiong mun biyo kam kata ke jing tu ba siang ndot alien peseng langba kan ni ka employment and monitoring service peseng ba ini kemudian bat ni kmi nanti ba kumbiakran CS ki mat bak Khatsantali di kedau di babon di kilong positif
bat nagaliang sarkar ki don ki benta ki mat untuk bla kedong ni ki nagaliang sarkar ala bagi jong kabram kada exercise bagi examen bat kan sa ngikmi nanti ba kum kan si asba wat nagaliang sarkar kedon ka jingmo ba di form no hak nanti ba dai hakani ka tuman proses la ka di isi ba pakai bat kata ka jing trang oi jinu jungi bagi tremen ba ka ei jing yai ki eksar juni bat kamdai ba ong matas ki de tang jingpot ni sri bodin ban ikmi nanti ba kini ki ajungot do long snam bat penhun bat kemara bat tajiksenia iksam la per jong jala hati kombat ka macam tidak ba kam tolong ba di isi kembakaran ong ba ke ganu ko pos bat apply to pos ka nang tin garo te kai bangi ya bling misa banlu spangni agni di isi namar ba woru ber kungi sayo sugi nong uat yumba jur plat jum kam tagi breu jum MLE MDC di minta kota ringi kwa ba di isi gili kom tu jam wat di isi level ke bendang kompetitif tolong khot nong suba de tol ni ajmut ba kenemde ni ajmut ba kenemde bendon kuno ko political interference kriminal ke tolong khot nong suba ba keju ko por kadai ban don da pakalenda ndai ba right post menta ya sop menjubi appointment dari nakal yang si asomba yakni ba stream ban badai ba kalong syaibat we berlat ke pos hapuni appointment ba kanang ba ini yo banyak semata isam la per an apply ke pos ini bahaseng pos ke por hi we pat kha kunu polisi ke bahasa ini kita kam sop nang la ba jadi lo kata kenurim ba ni sekarang ba MPC ke hapan kot mensuan kapan lah pemtengkam pemtengkap sing misa Bandung ini di distrik Berbeda bagi ni ru kapan kot mencoba malah kemudian kata di terkam kot mencoba ajin kam sok lagi kendon lagi dah yang tang saban bahkan kanuno ke rekrutmen proses kembali bandon kanu ke politik interfere dengan alat di samla dan hok bat kepala saya bentuk takam Wede di political appointees na kalian sarkar la lar bakan weng no na kumno na di batong kita di political appointees pi phenamla badi tek hadu mata sudong tang jing khana samaya kuma krem ne hendrai wes kong ba bakadon ta yulis kadon bat yulis kalong ru hendrai padon to we banu wan mismat o nga dei nga thong minister thong mali kuma ta padon jenladon kuma ta te lasuk rem ta kunung posisa kae ada dia yang tak bentang orang bah, hak bah nang ni sakman, kam dia cuba nang mi kum kita jeng tu kana, kum tak jeng terang ni, ai bukan kot cuba kena bah, kejeng sini apa.